Veliko trapastih komentarjev dobim, tale je pa en najbolj trapastih. Pravite, da sem požrešen in iščem pozornost. Kaj sem pa naredil narobe s tem boks dvopojem? Jaz vidim same pozitivne stvari. En mesec sem treniral, sem nekaj zase naredil. Pa tudi zgleda, da je bilo ljudem zanimivo, ker je v živo gledalo 6500 ljudi. Posnetek je polimu pa, ne vem, krepko, čez 60-70 tisoč ogledov. Tako, da le ni, tako brez veze. Pa pravite, da sem požrešen. Kaj? Kaj mislite, da sem pa iskal tega mo? A mislite, da so mi 10 000 evrov plačali zato, ker sem šel boksat? In s tem samo same stroške, ampak noben problem. Sem z veseljem šel, ker sem nekaj zase naredil. Eni boste najdeli v vsaki stvari problem. Dajte povedati, kaj mislite o tem.